niba bamanuye indege ya F-15 bakamanura MQ-9 Reaper hanyuma bakarasa no ku mato ya gisirikare zimwe za Amerika, urinde uvuga ko Iran idakomeye? Uhera ku kivuga ko Iran idakomeye? Mwaramutse ariko tariki 31 umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 igihugu cya Iran giciye agasuzuguro kuri Leta zimwe za Amerika bati olingate mu byange cyangwa se mu byemere. Niba tuvuze ko tutazemera gucishwa bugufi namwe, niba tuvuze ko tuzangana namwe kugeza ku munota wa nyuma, mujye mubyemera karimamo kandi mumenye neza ko tuvuga ibyo twakora. Indege ya F-15 ya Leta zimwe za Amerika bakoresheje uburinzi bw'ikirere bw'Ubushinwa bayimananira mu majyepfo y'igihugu cya Iran, hanyuma kurikizaho MQ-9 Reaper nanone bamanuye. Igihugu cya Iran kirabwira Leta zimwe za Amerika yuko agasuzuguro kayo Leta zimwe za Amerika kagomba kurangira. Burasirazuba bwa hagati Leta zimwe za Amerika ngizavanamo imbwa yiruka, bazahura n'uva gusenya, bazahura n'ibyago bikomeye, bazicuza impamvu nyamukuru yabateye gukorera muri kara karere, bazicuza impamvu nyamukuru yabateye gwataka agace kurasirazuba bwa hagati, bazisanga bari mu gihombo kidasanzwe, bazisanga bafite imbaraga zitari za nyazo zishobora gutuma bakorera muri kara karere. Ariko kandi nanone nubwo amakuru ashimangira cyane ko igihugu cya Iran gikomeje gukora ibishoboka byose ngo gihangane na Leta zimwe za Amerika, Amerika nayo ikomeje gutera hejuru, ariko bashake babyemere. Iran yo ikomeje kujujuza Amerika ngirimo kurasa, ikarasa ibishushanyo gusa, ntabwo iri kurasa indege, ubwato, ibifaru za Iran za nyazo. Ishwi yazanye abahanga Iran maze ushanya ku butaka ijisha radar, ijisha indege za Leta zimwe za Amerika barimo kumanyura ibidahari. Ibingi byabanje byavuga kuri les sociaux, bamwe bagira ngo ni icyuka. Itangazo rya IRGC ndari gusomera, hari amagambo bashyizemo mama Iran nimba ari gukikora ntabwo bisanzwe. Uraza kumva neza amagambo Iran itangaza no kuri televiziyo igaragaza uburyo yakomeje guhemukira Leta zimwe za Amerika mu byo yikwitupaguramo ivuga ko iri gutsinda Iran. Bati mwebwe mudutsinda gutese, mwe mwabona isake yambaye ikabutura ntibyashoboka. Hagimwe muri Hormuz Iran nanone ikoze ibikanze Leta zimwe za Amerika, ngo Leta zimwe za Amerika ishobora kugiye gusubira inyuma bana bwangu, ingabo zabo zigwana mu mazi shobora zigiye guhombera muri aya mazi zikisanga zisubiye inyuma vuba zirukanka tikitaka pekpak bitiye n'uryo Iran yongeye kugaragaza imbaraga zasanzwe muri HDMS. Iki ngiki kiri kukibona kitegereje byitwa missile ship, ishobora kugira ibirometero 700. Ni misile cyangwa se n'ubwato burasa misile, murayibona ko iri hejuru yayo, ishobora kugira ibirometero byinshi cyane. Muri Iran bagaragaza ko ubwato ari ubwa mbere bugaragajwe k'ingabo zigwana mu mazi za Iran zifite igikoresho n'agakoresho cyo guhangana na Leta zimwe za Amerika. Ngo Amerika nitera hejuru barayihorera, iyo nigerageza kwigira imbere gusa ibona ishyano. Naho ngo burya ntugakange n'imoka, burya imoka ntabwo ifite imbaraga. Ariko kandi nanone uzatinye icecetse kuko ishobora guhita ikuruma mu gihorihori igusimbukiye, ndavuga yayindi irinda urugo. Rero Leta zimwe za Amerika ngo ni gutya imeze, ngo nta mpamvu gutera ubwoba Iran kandi ari kumoka gusa, ngo ibyo ikora bari kubigenzura neza, bakora kamwe gusa bahabwa igihano gikomeye. Iran yo yarabyiteguye bya nyarzo gutanga igihano cya nyacyo kuri Leta zimwe za Amerika. Zelensky ngashobora kuba yikozeho uyu mugabo Volodymyr Zelensky yamba uzi ibyo akoze. Yagabye ngo igitero kigera ku kigo cya Kirimbuzi ahagenzurwa na Russia. None ngo Vladimir Vladimirovich Putin ashobora kuba agiye gusuka irimbuka rya Khushnike kuri Kiev no ku bice byose bitandukanye bya Ukraine bitine kino gikorwa cyakozwe na Volodymyr Zelensky n'ingabo ze. Gusa Zelensky yageze arabihakana avuga ko ari ikinyuma, nubwo Uburusiya bwavuze ko byange bikunda bagomba kubona igihano cyabyo. Ngewe ndumuhungu wa Kamanzi waretse nk'ibigutambagizamo uko bizakabaye kamwe ku kandi, ariko se uruwande yani ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Ukurikije ikiri kuba cyangwa se ukurikije icyabaye kuri tele ubutaka bw'igihugu cya Iran
ibyo Iran ikomeje gukora ndetse n'ibyo ivuga ko yiteguye gukora ku buryo bwa nyabwo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guhangana na Israel. Bavuze ko babyiyemeje kandi Israel ngo izahomba byange bikunde. Icyo Israel yashatse gukora ngo ni ugutsinda Iran, gusenya Iran, ngo nicyo kibazo mu karere k'Uburasirazuba bwa hagati, bitewe nuko Iran ibuza Israel umugambi wayo, kandi umugambi wa Israel bihwanye n'umugambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza, ko ari umugambi utagerwaho ngo biterwa n'igihugu cya Iran. Kuri bo ugutsinda Iran bizazanira igisubizo gikomeye cyane Israel n'Abanyamerika, hanyuma ibyo bashaka kugeraho bakazabigeraho. Niyo mpamvu biyemeje guhagurukira bikomeye cyane Iran kugira ngo bayikunjakunje bahereye iruhande, yewe bahereye kuri za acts of resistance zabo, nuvuga ngo zangabo zikorana na Iran zirimo Abahuthi bo muri Yemen, zirimo Hezbollah zo muri Libani, ndetse harimo n'ingabo nyinshi zo muri Iraq zikorana na Iran mu gabitero bitandukanye ku bigo bya gisirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba Baghdad ndetse no muri Israel. Ibi rero bavugaga ko bagomba guca intege Iran yavuze ko kuva batangira gukora ibikorwa bikomeye muri Hamas yo muri Palestine na Gaza, barangije kubona neza ko umwanzi yabyutse, nabo babyutse imbaraga zo kurimbura adui, bati olingate. Buretse gato mbere ko nkomereza kuri iyi nkuru yo muri Iran yamanuye iyi ndege ya gisirikare, ubundi Iran uragira ngo iroroshye? Ntabwo yoroshye. Kubera iki mvuga ngo ntiyoroshye? Nibyo Iran basa naho bari kuyataka cyangwa se basa naho bari kuyizenguruka bashaka kuyirasa, ndetse bagakoresha n'imbaraga zabo za gisirikare zidasanzwe, ndavuga indege z'intambara, bakanakoresha indege za drone mu buryo bwinshi, ariko Iran nayo irimo kubarasa. Numvishe mu kanya nkubwiye yuko mu buryo bukomeye cyane hari imbaraga za gisirikare igihugu cya Iran gikoresha kinyuze muri ya mitwe bakorana, irimo Hezbollah yo muri Lebanon. Hezbollah muri Lebanon gufasha Iran gutsinda runo rugamba, ihereye cyane cyane ku kurasa ku ngabo za Israel ziri mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Israel n'amajyaruguru ya Israel, aho n'iri joro baraye bahangana n'umuriro uturuka muri Hezbollah muri Lebanon. Urugamba ntirumeze neza kuri iki gihugu cya Israel, aho wavuga yuko Israel igowe cyane ku buryo budasanzwe n'ibitero by'imbaraga biri guterwa muri kiriya cyerekezo ku buryo bukomeye, aho igihugu cya Iran kirimo kwataka no kwataknya. Ndavuga nimvuga igihugu cya Iran wumve Hezbollah nyirizina, uko Hezbollah nabafasha bakomeye ba Iran rero bari guhangana bikomeye cyane n'igihugu cya Israel, ku buryo Israel yahuye n'ibyago bikomeye. Igihugu cya Israel cyo mu majyaruguru cyahungabanijwe cyane n'umuraba w'ibisasu bya rocket byaturutse muri Libani, aho raporo zavugaga ko ibintu biteye urujijo, amajwi ahora avuza induru n'ibibazo by'umutekano muke byakomeje kwiyongera ubwo Hezbollah yakomezaga kugaba ibitero zayo. Nkuko bigarukwaho, uku kwiyongera guheruka kwateje nanone ibiganiro byihutirwa mu nzego zo hejuru za guverinoma ya Israel, bitera ubwoba bushya ko amakimbirane ari ku rugamba rwa Libani ashobora kuba yinjiye mu cyiciro cy'akaga gakomeye kurushaho, nubwo no mu yindi minsi amaze iminsi amerewe nabi. Nkuko byatangajwe n'itangazamakuru rya Israel, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu Arias Bibi yatumije isuzuma ryihutirwa ry'umutekano, inama yihutirwa y'umutekano nkuru, hamwe na Minisitiri w'Ingabo wa Israel Israel Katz, umuyobozi mukuru w'ingabo Ayali Azamil, ndetse n'abayobozi bakuru ba gisirikare bagenzura ibikorwa mu majyaruguru, ngo bakora inama yihutirwa y'igitaraganya nyuma kubona ibikorwa bya Hezbollah no kwibaza ibyo bitwaro biri guturuka. Ibiganiro byihutirwa byaje nyuma y'ibyo itangazamakuru rya Israel yavuze ko ari urusaku rwinshi rw'ibisasu bya rocket byatewe biturutse muri Libani. Channel ya 13 yatangaje ko igisirikare cya Israel cyatunguwe n'ingano y'ibitero ndetse n'icyemezo cya Hezbollah cyo guhindura ingamba zo guhangana na Israel nyuma yo kwaguka kw'ibikorwa bya gisirikare, aho Israel nayo yakoreye ibikorwa byo mu majyepfo ya Libani. Amakuru yavuze ko rocket nyinshi zarashwe zerekeza amajyaruguru ya Israel kwa gatandatu ku nshuro ya mbere kuva ayagarika ry'imirwano ritangiriye ku itariki 17 Mata. Ibisasu bya rocket bivugwa ko byageze mu mijyi ya Saford na Haria yo mu majyaruguru ya Israel. Amashusho yakwirakijwe kuri réseaux sociaux cyangwa se internet yagaragaje ko indege zirinda ikirere zagerageje kugahangana n'ibisesu cyangwa se ibitero bya rocket mu kirere mu ijoro ryose, bagerageza guhangana nabyo bidakwita mirindo bya gisirikare. Umuyobozi wa 13 channel ya 13 yavuze ko ibintu byari akajagari gakomeye. Uyu muyobozi uvuga ko abayobozi bari kugorwa kugira ngo bahagarike ibibazo by'umutekano muke bikomeje kwibasira amajyaruguru ya Israel.
Ibitero biheruka bije mu gihe hari impungenge nyinshi ku bijyanye n'uko Hezbollah ikoresha indege zitagira pilote za FPV. Hezbollah yatangaje ko yagabye ibitero by'indege zitagira pilote ku basirikare ba Isirayeli hafi y'agace ka Knatwa ndetse n'ikigo cya gisirikare cyo mu ishyamba rya Galilea mu majyaruguru ya Isirayeli. Iri tsinda kandi ryakomeje kwishingikiriza ibikoresho by'indege zitagira abapilote mu byumweru bishize, byongeraho ikibazo gishya ku ngabo za Isirayeli. Radio y'ingabo za Isirayeli yatangaje ko amajwi y'umuburo amaze kuvuzwa inshuro 1099 amajyaruguru ya Isirayeli, ndavuga amajwi ya sirens, kuva abategetsi batangira icyumirwano bavuga ko igamije guhagarika Hezbollah. Iyi shusho igaragaza ko hakomeje guhindagurika ku mupaka uko ibintu bimeze, nubwo hakozwe ishoka byose kugira ngo hatabaho guhangana kwagutse, ariko Hezbollah isa nkaho yutiteguye guhagarika ivyo bikorwa. Abayobozi ba Isirayeli bagiye baburira kenshi ko ubushobozi bwa Hezbollah bwo gutera cyangwa se gucusha kugira ibisasu burimo kuba ikibazo gikomeye kubera ingorane ziterwa no kumenya neza FPV za Hezbollah no kuba bazifatira mu cyetse zagira ku ntego zazo, ari nabyo bitera ikibazo gikomeye kuko Hezbollah drone zabo kuzagarika byabaye nko kwishima muri nyiramivumbi cyangwa se kwishima mu gihumbi nyamara udashoboye kuhagera. Ibi rero bikongera kugaragaza neza uburyo igihugu cya Isirayeli kigoye cyane na Hezbollah iterwa inkunga na Iran, bikaba biteye impungenge uburyo bakomeza kwitwara cyangwa se uburyo Isirayeli aza kubyitwaramo nubwo ifashwa na Leta Zunze za Amerika, ariko uburyo bashobora guhangana na bino bitero biteye impungenge zikomeye ndetse n'ubwoba ku buryo budasanzwe. Dukomeje n'amakuru ariko twinjire muri Iran nyirizina. Iran nayo yagize gutya ihemukira Leta Zunze za Amerika bayimanurira indege itajya pilote ko babanje kumanura F-15. Ni ikirego gishya cyangwa se kuzapfa gushya mu bijyanye n'imikoranire ya gisirikare hagati Iran n'Ubushinwa, nicyo bavuga yuko ku mirwano bari ko rikorwa biremereye aho Leta Zunze za Amerika ziri mu gihombo. Nkuko abategetsi ba Amerika babivuze batangaje NBC News, indege y'intambara y'abanyamerika F-15 yarashwe mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Iran ngo ishobora kuba yarahanuwe hakoreshejwe misile yakozwe n'Abashinwa ishyirwa ku rutugu. Isuzuma bumenyi ritaremezwa neza byongeraho ikindi gipimo ku mutekano usanzwe uhindagurika mu karere kose. Abategetsi ba Amerika bemeza ko indege yagonzwe koko n'uburyo bwo kwirwanaho mu kirere bwakozwe ariko ngo n'Abashinwa mu gihe cy'ibikorwa byayo byo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Iran. Ibi bivuzwe mu gihe Washington ikomeje gusuzuma imiterere y'ibura ry'indege y'intambara yabo ibaye ku munsi w'ejo bundi ahangaha bayohereje ejo bakayituritsa. Iyi ndege ya F-15 fighter jet ya Leta Zunze za Amerika yo mu majyepfo iri kugenzura uko ubwato bwa Iran bushobora gukwirakwira mu mazi yo mu kigobe mu muhora wa Hormuz, ariko no majyepfo ya Iran ubwaho aho batekereza ko Abbas hari agace kari guhagurukiramo za misile zijya kwibasira igihugu cya Leta Zunze za Amerika, bakaba bakoze ibishoboka byose kugira ngo bahagarike ibyo bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero Amerika nigahitabereza iyi ndege kugira ngo ijye gukurikirana ibikorwa za Iran. Rero kugeza ubu nkuko amakuru abishimangira, abayobozi ntibaratangaza ku mugaragaro andi makuru y'inyongera ku bijyanye n'uburyo misile zikoreshwamo za Iran zijujubya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko impungenge ntizigarukira aho ngaho gusa. Dukurikije isuzuma nk'iryo, abayobozi ba Amerika nabo bizera ko Ubushinwa ngo bwahaye Iran uburyo bwo kuburira hakiri kare bushobora gutabura indege zagenewe kugaba ibitero, harimo ndetse n'uburyo bwa radar bukoreshwa mu buryo busanzwe. Uburyo nk'ubwo kandi bugamije kumenya no gukurikirana intego zo mu kirere ku ntera nini, harimo n'ibikoresho byihishe bishingiye ku kutagira ubushobozi bwo kurebwa na za radar cyangwa se bizwi nka invisible. Anga twavuga nk'indege ya F-35. Abayobozi bavuga ko batazi igihe systeme ya radar cyangwa se ibikoresho bya misile bishobora kuba byarinjirijwe muri Iran bitutse mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko kuba hari ubushobozi bw'iki gihugu bivuga ko ubu ngubu burimo gukurura ibitekerezo imbere muri Washington uburyo bashobora kuzongera guhangana na Iran ifite isysteme yo kurinda ikirere imeze itya. Guhuza uburyo bwo kwirakw'iza indege zigezweho zikoresha radar n'uburyo bwo kwirinda indege kwirinda indege cyangwa se gukoresha uburyo bwo kurinda ikirere kwa Iran bakoresha uburyo bugendanwa ngo bigoye cyane cyane igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko batamenya noneho station ifite uburinzi bwa kirimbuzi ifite uburinzi bw'izi ndege ngo bagende bayirimbure, uburyo nyine bishobora gutera impungenge zikomeye indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bikazana igihombo.
iri terambere rishobora kandi kongerwamo ikindi gice cy'ibibazo mu mibanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, mu gihe Ubushinwa bukomeje kubona ko Amerika yifuza kuko bakorana ariko Abashinwa bakifashiriza Iran. Nubwo hakiri ibibazo ku gihe, aho ngaho nanone ibikoresho byatangajwe byatangije kugaragaza neza impinduka ku mirongo y'imbere ku rugamba nka F-15 guhanurwa na Iran byongera gutanga ikindi kirego. Nyamara ntabwo ariyo ndege yonyine yahanuwe na Iran. Indege nyinshi z'Abanyamerika zikomeje kugabwaho ibitero n'igihugu cya Iran ubwo hari kumvikana imirwano hafi y'umuhora wa Hormuz. Ingabo zirindi mirongo atwara za Iran zatangaje ko nanone zagize gutya zikibasira ingabo zikomeza Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoresheje RGC, bakavuga ko barashe indege y'Abanyamerika yitwa MQ-9 Reaper. Abyemezwa ibyavuzwe n'abashinzwe umutekano muri Iran. Indege ya MQ-9 Reaper ni drone, imwe muri drone nziza cyane yakozwe na General Atomics. Ni imwe rero mu ndege zijya pilote zigezweho cyane za gisirikari muri Amerika, ndetse banavuga ko no ku isi yose ntihabeshye. Iyi ndege itagira umupilote ifite uburebure buringaniye kandi iraramba. Ikoreshwa mu gukusanya amakuru, kugenzura ndetse no kurasa intego. Ibikorwa n'ingabo za Amerika zigwanira mu kirere cyane cyane bakoresheje drone ni ibikorwa ngo bihambaye. Ariko icyo si cyo cyonyine Tehran yavuze giteye ubwoba yakomerekejemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. RGC yavuze kandi ko ingabo za Iran zalashe indege y'Abanyamerika yitwa RQ-4, imwe nanone mu ndege nziza cyane zikomeye cyane ku isi zikora iperereza mu kirere, zishobora gukusanya amashusho hafi ndetse tunakure iri hejuru cyane cyane mu kirere haba ku manywa na nijoro, kandi mu iterambere ishobora kuzana akaga gakomeye. RGC yakomeje ivuga ko yateye n'indege y'intambara nyine ya Amerika mu minsi yashize F-35, F-15 n'izindi ndege, bigaragaza ko iyi ngabo za RGC guhombya Leta Zunze Ubumwe za Amerika babigize umukino ndetse babigiza akazi. Muri make bo ni igikorwa bakora nta gutekereza kabiri, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika barangije kuyibona urwaho. Nk'uko RGC bivuga, indege zijya pilote ni indege z'intambara za Amerika zarenze ikirere cya Iran, bituma icyo Tehran yavuze ko ari igisubizo cyihuse gihita kiboneka. Igisirikare cya Iran cyavuze ko igikorwa cyo kwihorera cyatumye indege y'Abanyamerika isubira inyuma iva mu kirere cya Iran ndetse n'icy'ubutaka bwabo no ku mazi ya Hormuz. Mu itangazo rikomeye, IRGC yaburiye ko Tehran ifite uburenganzira bwo gusubiza ku binyuranije n'amasezerano yo guhagarika imirwano nimba USSLF Amerika irenzeho. Iran ifite ubushobozi bwo kurwana. Indwano iheruka mu kirere yabaye nyuma y'amasaha make gusa. Imirwano ikomeye yo mu mazi yabereye ku muhora wa Hormuz ibaye. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika cyangwa se CENTCOM bemeje ko ingabo zabo zarohamishije ubwato bwa IRGC bubiri bwari buri gushyira ngo zamini mu mazi mbere yuko nanone nabo bagongwa n'ibisasu birebire bya misile biturutse muri Iran nko kwihorera gukomeye. Muri make kiba kimwe ku kindi cyangwa se nkubita ngo ukocore, aribyo Iran yakora na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe agaba igitero undi asubizwa nanone mu mbaraga zasanzwe, maze bose bakabona neza yuko hari uburyo cyangwa se ubushobozi bukomeye buri ruhande rwose rufite ku miterere y'intambara cyangwa se ku rugamba nk'uko bigarukaho. Hanyuma rero si ibyo gusa twavuze twaza kukubwira, ibi nabyo bikomeje gutera ubwoba. Ni Iran ikomeje kujujubya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ku rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibwiraga ko zikora agashya cyangwa se ikora igikorwa kiremereye mu mirwanire, zikisanga ahubwo zimerewe nabi. Ubu wabyizera? Byatangiye byibazwa n'ibinyamakuru byinshi byo mu burengerazuba bw'isi. Amerika irimo guhura n'uva gusenya gute rero? Ikigo cya Mojtaba Khamenei kiraseka bitavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ingufu zabo zo mu kirere zigupfa ubusa. Ingufu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, konti zifitanye isano na Iran zikwirakwiza amashusho agaragaza ko indege zashushanyijwe ku butaka azo zibasirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse zanibasiwe na Leta ya Israel. Nta ndege za gisirikare za Iran zarashwe cyane nk'uko Amerika ibivuga. None Iran yabirimo gutesha umutwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakora ikitwa prank, bakoze imikino Amerika ikayigwamo kamera nk'iguye mu mutego, ngatakaza misile zayo ku bishushanyo bishushanyijwe ku butaka. Iyi yaba ari tekinike ya mbere mu mateka ibayeho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Iran yaba yigishije isomo Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubahombya. Ubudasa bw'intambara za none bwongeye kugaragara mu ntambara iherutse kubera muri Iran. Amerika na Israel barihanganye na Iran. Iran yatetse bitavugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Amerika ibyo yavugaga ari ikinyuma, ngo yangije ingabo zabo zigwanira mu kirere n'ingabo zabo zigwanira ku butaka, maze berekanye video zishaje, berekana indege z'intambara
zitarizo, maze Iran nayisohora video yerekana indege Amerika ivuga ko yarashe ari indege ishushanyijwe ku butaka. Iyi video yasakajwe kuri internet ku rubuga nkoranyambaga bwa mbere bwa X ya 28 Gicurasi yashyizwe ahagaragara kuri konti y'ububanyi n'amahanga ya Iran izwi nka Hyderabad. Amashusho yerekanye imiterere y'indege z'intambara zambaye ubusa zashushanyijwe ku kigo cya gisirikare hasi ku butaka, bivuga ko ari ahantu runaka muri Iran. Izo ndege zashushanyijwe ku buryo urebe mu kirere koko wagira ngo ni indege za paritse za nyazo. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuze ko Iran ishobora kuba yarakoresheje ibishushanyo by'indege zishushanyije neza mu gihe cy'intambara iherutse hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Amwe mu makuru ya kuri internet avuga ko ibisasu bigura za miliyoni by'amadolari bishobora kuba byaramanuwe kuri ibyo bishushanyo, maze bikaba ari uburyo guhomza Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwateguwe na Iran. Iyi video yongeye kugaragara nyuma y'iminsi mike Donald Trump avuze ko ibitero bya Amerika byashenye ingabo zigana mu kirere zose za Iran, nta ndege nta kintu na kimwe bafite. Trump yatangaje ko imitungo ya gisirikare ya Iran yangijwe burundu mu gihe cy'imirwano. Iran mu kubaseka itizana amashusho. Abakoresha internet baribaza niba hari abantu bagamije kumenya amakuru atariyo cyangwa se imbuga z'uburiganya zaba zakwirakwije amakuru. Gusa umuryango bw'amashusho bwagaragaje neza yuko amashusho ya nyayo yafatiwe ahantu runaka atari AI cyangwa se igihimbano. Ibyo bikagaragaza neza cyane uburyo bahombeje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara Donald Trump ibyo yari yatangaje nawe yavuze neza ko Amerika yitwaye neza kandi ikora neza. Mu magambo ye, Donald Trump yavuze yuko Amerika ikomeje gukora ibikorwa byiza cyane bituma igihugu gihagazeho ku ntunga y'imbere ku rugamba kuri Iran. Ati bashoye ishoramari rinini cyane mu gisirikare cya Amerika, trillion y'amadolari, kandi mu gihugu turasaba trillion imwe n'igice z'amadolari mu mwaka utaha. Kandi dufite igisirikare gikomeye kurusha ibindi byose ku isi nk'uko mubizi. Mwabonye ibyo twakoze muri Venezuela, ibyo byagenze neza cyane kandi turimo kwikora neza cyane. Ariko nanone abantu ntibashaka kutuvuga, ariko turimo kubona ibikomeye cyane muri Iran. Iran ifite intego cyane, barashaka cyane kugera natwe amasezerano kugeza ubu ntibarayageraho. Gusa bagomba kubona ibyo dukora, bagomba kubona ibyo dukora. Tuzaba turi iruhande rwabo, ibyo byaba cyangwa se tutagomba byaba bibaye cyangwa se nibe tugomba kurangiza akazi kacu. Ari ingabo zabo zo mazi zaratsinzwe nkuko nabivuze inshuro igihumbi, imodoka zabo zo kubutaka zararimbuwe, ingabo zabo zigwanira mu kirere zarasenywe, byose byarashize kandi barimo kuganira ku bibazo by'umwuka mibi gusa. Ariko tuzareba uko bizagenda. Wenda tugomba gusubira inyuma tukarangiza ibi ngibi, wenda n'ubu ngubu cyangwa se mu gihe kizaza. Ushobora kuvugana Iran ndababwiye mushobora kuvugana na Steve Witkoff ndetse na Gerard, bakora akazi keza cyane. Ariko ubu natekereza ko bisa nkaho bashaka kujyana natwe amasezerano, barashaka kujyana natwe amasezerano, nta kindi ntandi mahitamo bafite. Bagiye gusubira kuri internet wenda bagira ibyo bavuge basebanye, ubukungu bwabo buri mu kaga, buri mu marembera, bafite izamuka ry'ibiciro ikugejya 50%. Amafaranga yabo nta gaciro afite, ubukungu bwabo bwose bwarasenyutse. Bibwiraga ko bagiye kuntegereza, urabizi ni muntegereze. Afite manda nkeya, sinitaye ku bijyanye n'igihembwe cyangwa se banda yanjye sigaje. Reke zabaye nijoro ryakeye bibabera isomo. Iyi niyo ntangiriro y'igihembwe cyacu cyangwa se manda yacu. Abantu barazumva bazi ko byoroshye cyane. Iran turabivuga ko idashaka kugira intwaro za kirimbuzi. Ibyo ndabibona rwose mu isi yose kandi ko bigomba kugenda. Kandi twateye inkunga ikomeye cyane n'abandi mahanga mu buryo burambuye. Ntabwo twe tuyakeneye, ariko kandi nanone bizabaye ngombwa. Ikibazo nuko rero muhora mubona inkunga iyo tutayikeneye, iyo uyikeneye ntuyibone. Hamwe n'ibikorwa bya Operation Epic Fury, abarwanyi bacu barimo kwemeza ko igihugu cyambaye ku isi gitera inkunga iterabwoba kitazigera kigira intwaro za kirimbuzi, kandi ntazo bazazigira rwose. Uyu ni bwana Donald Trump avuga amagambo akomeye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ibidasanzwe kandi ko Iran bayihabije itazigera igira n'indege cyangwa se n'intwaro za kirimbuzi. Ngibyo ngibyo rwose babigezeho. Amerika yakoze ikidasanzwe, Iran barayibabaza, Iran yarumvishe. Hanyuma muri Hormuz kamakuru kwemeza ko batamerewe neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nimerewe neza. Muri Hyderabad Iran yongeye kubyutsa umutwe, kandi none ntikiriyo nyine gufatanya na Oman. Mine zo mu mazi bikekwa ko ari mine zikomeye cyane zagaragaye mu mazi ya Oman. Nanone ni mu gice
k'inyanja ya Hormuz kiri mu rwego rwo hejuru. Ibikaba vyatumye noneho ku rwego rudasanzwe hazamuka umwuka mubi. Ikigo gishinzwe umutekano w'amazi cya Oman gitanga umuburo ku mutekano w'amazi ndetse binatera impungenge ku mutekano wo mu mazi amwe ahengamiye cyane cyane ku ruhande rwa Oman, anakoreshwa cyane cyane ku isi. Nkuko bigarukaho mu nama, ikigo gishinzwe umutekano w'inyanja cya Oman cyasabye amato y'ubucuruzi, abarovyi n'abandi bakoresha amazi yo mu nyanja kwitonda cyane nyuma yo kubona icyo yavuze ko ari ikintu kiri mu mazi gikekwaho kuba ari icyamine cyo mu mazi muri Burengerazuba bw'akarere k'inyanja mu mazi ya Oman. Abayobozi bagira inama amato yo kwirinda kunyura muri iyo nzira kugira ngo ataza kwisanga bari guturitswa na za mine. Bivuze ko umutekano mu nkengero za Hormuz ukomeje kuba mubi cyane nyuma y'amezi menshi y'imirwano muri kara karere. Ihungabana ry'ubwikorezi bw'ibicanwa ku isi ryabaye ihungabana rikomeye, ndetse n'ibikorwa byo mu mazi bya Iran na Amerika barahanganye. Muri Hormuz unyuramo hafi 1/5 cy'ibicuruzwa byose byo ku isi bya petrol ubungubu urafunzwe, kandi bisa naho utagomba kongera gufungurwa vuba, bituma izamuka ry'ibiciro ku isi bikomeza kuba bibi cyane. Gusa Oman byavuzwe neza ko iri mu ruhande rwa leta ya Iran, ko Iran ariyo yitangaje ko bari gukorana na Oman mu bijyanye no gushyira amategeko mashya agenga Hormuz. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ibishoboka byose ngo zihasabe ko imora Hormuz wafungurwa, ariko biranga. Iran ntiyabikunda, Iran ntiyabikora. Ikindi gikomeye cyabaye n'uburyo ako karere ka Hormuz kakomeje kwisibatiro. None Oman yahawe umuburo ukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bayibwira yuko nibikomeje intambara cyangwa se nibikomeje ibikorwa zo kurwana muri kara karere byange bikunde izahura n'uva gusenya. Muri make Oman nubwo n'ufatirwa rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo nikomeza gufatanya na Iran bitazayigwa amahoro. Barayibwira ati wa mufatirwa utamufatirwa wacu ukuriye gutandukana na Iran, ukuriye gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ukuriye gukorana na Iran. Iran ni umuterankunga mukuru w'ibiterabwoba ryose ku isi. Ufatanya na nawe ntabwo ari ikintu kigomba kwihanganirwa, ni ikintu cyo kwamaganira kure cyane ku rwego ruhambaye. Niko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiye igihugu cya Oman, bavuga yuko bidakwiriye ko Oman ikorana na Iran, kandi Iran iguhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wanyemerera gatoya nkaza kuri uyu mugabo witwa Zelensky. Zelensky afite ibyago bikomeye, ariko mbere ko njya kuri Zelensky sinakibagirwa ibyo nakubwiye ko ngomba kukubwira, nawe warutangiye kubinyishyuza. Uti none bwa bwato watubwiye bwa Iran bite byabo? Ngubwo da ubwato bukomeye bwa leta ya Iran butangiye guhabya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ushobora kuzana ishyano Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babwita speedboat RDC unveils 70 km missile boats. Ni misile yari igeze hishurwa mu kwerekana imbaraga mu mutima wa gisirikare wa RGC indani muri Tehran. Itsinda ry'ingabo zindi miliyoni batwara za Kisilamu muri Iran yashyize ahagaragara ubwato bwayo bwa nyuma bwo kugaba ibitero mu gihe cy'intambara ikomeye yabereye ku kibuga cya Hormuz. Ni igikorwa bakuri mu gace ka Angaloba, bari kwerekana ubu bwato mu gihe hari amahirwe menshi yo gushyigikirwa. RGC yatangije uburyo bushya bwo kuzana icyagaba igitero cy'umuvuduko mwinshi mu buryo bwasaga naho ari imurikagurisha rya gisirikare ndetse n'ubutumwa bwa politiki batangaga. Ubwo imbaga y'abantu yateraniraga ku kibuga cya Angaloba, ubwato bw'umuvuduko bukomeye cyane bwabaye ikintu cy'ingenzi cyane mu kwerekanwa bereka rubanda imbaraga za gisirikare zakozwe zo kwifasha cyane cyane ku mirwanire. Ubwato bwerekanwe imbere y'imbaga y'abantu buzunguza amabendera ya Iran bushobora kurasa ibisasu bibiri bya misile birebire bigera byibura kilometero 700. Ibirometero 700 biri bihagurukijwe n'ubwo bwato bushobora kuraswa muri ibyo birometero zose. Ubushobozi bushobora kandi gushyira ibice binini ikigo cyose cya Perse mu kaga gakomeye. Ubwo bwato nta hantu hamwe butarasa muri ari amazi yo mu kigobe, ha mu kigobe cya Oman, haba n'ikigobe cya Perse. Ubwato bose bwaharasa kuko bufite intera ndende n'idasanzwe metero 700. Nkuko bivugwa n'abanya-Iran, ubwato bwagenewe gukora mu bihe bikomeye byo mu mazi, bushobora guhangana n'imiraba y'inyanja, bufite uburebure bwo kurasa ku birometero byinshi. Ubwato bufite intera nini, kandi mu gihe ukomeza kwitegura imirwano bushyirwaho misile nziza cyane. Ubushobozi bwa misile nibwo bwakuruye ibitekerezo bya benshi.
Iran ivuga ko ubwato bushobora kurasa ibisasu bibiri bya misile bifite aho bihuriye n'uburebure bwa kilometero 700, intera ishobora gutuma ibitero birenga kure cyane inkombe za Iran. Ibi bije mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera muri Burasirazuba bwo hagati. Mu myaka myinshi IRGC Navy yagiye ishora amafaranga menshi mu gukora ubwato bukoresha umuvuduko bugenewe guhangana n'ingabo nyinshi kandi zigezweho zirwanira mu mazi zikoresheje uburyo bw'imirwanire mu gihe zaba zinjiye mu kigobe. Iran yo ntago yashiye mu gukora za frigate cyangwa se ubwato bwa kariya bwinshi, yakoze mu gukora ubwato buzwi nka speedboat ubwo bwana Donald Trump yanenze akabona nk'ubwato bw'abarobyi, ariko ubu bwato ni ishyano. Ubwato bwohereza za misile, abasesenguzi ba gisirikari bamaze igihe kinini baburira ko amato mato yihuta cyane afite ibisasu bya misile bishobora guteza akaga gakomeye ku nzira z'ubucuruzi n'amato y'intambara yo mu mazi ari mu nzira mu gihe byaba bigaragaye ko harimo intambara. Nk'uko raporo ibivuga, ayo mato mato yagenewe gushyira igitutu ku mato y'ubucuruzi n'amato y'ingabo mu mazi mu nkengero za Hormuz, inzira y'ingenzi cyane ku isi ikoreshwa mu gutwara petrole ndetse na LNG. Nk'uko ikinyamakuru Financial Times kibitangaza, amagana y'ubwato butwarwa mu muvuduko bwa Iran yagiye yerekeza mu muhora no mu nkengero z'inyanja ku nkombe z'amajyepfo ya Iran, yiteguye koherezwa vuba vuba mu nzira ya Hormuz kugira ngo bajye guhagarika ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba byakongera gutera igihombo rero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugo zibwiraga ko zifite ubushobozi budasanzwe mu mazi, aho kuzana igisa nk'iki ngiki byongera igihombo ubyange cyangwa se ubyemere ku ngabo nini za Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzo zifite ibyato bya rutura mu karere kwisanga bari mu gihombo gikomeye. Zelensky uri kuri yishyano nyuma kurasa kuri Zaporozhye izago ikomeye cyane kuri wowe. Ese Volodymyr Zelensky akuruye akaga gakomeye gagiye gutuma Khushnik missile ya Russia iraswa Kiev ku buryo bukomeye cyane. Uruganda runini rw'imfu za kirimbuzi mu Burayi rurimo kwibasirwa n'ibitero mu gihe Moscow ishinja Ukraine kongera imbaraga mu ntambara kandi bakibasiye iki kigo cya kirimbuzi. Bivuga ko indege itajya pilote yagonze icyumba cy'indege inasenya agace Uburusiya bushinja Kiev kuba ariyo yabigizemo uruhare muri iki gitero. Kiev ibi birego ikomeje kwitera ishoti, kavuga ko atarizo, kavuga ko ari propaganda za leta y'Uburusiya, nta kuri na guke kuri bo n'ibyo birego byo kwibasira Zaporozhye. None intambara y'Uburusiya na Ukraine igiye kwegera ku buryo buteje akaga ushobora kuzana n'impanuka ihambaye ku isi tutigeze tubonesha amaso yacu kuva urugamba rwatangira. Urabyibaza gusa dore ko bisobanura byose uko biri. Nkuko byatangajwe n'abayobozi b'Uburusiya, Uburusiya bwashinje Ukraine kwa iyo ari basiri uruganda runini rw'inyabutabire mu Burayi mu gitero cyakozwe n'indege ya pilote ku 30 Gicurasi. Isosiyete ya leta y'Uburusiya ikora ibikoresho bya kirimbuzi Rostach byose Roscom yavuze ko indege zitagira abadrive zagonze icyumba cy'imashini cya turbine n'ikice cya gatandatu cy'uruganda rw'ingufu za kirimbuzi rwa Zaporozhye ahagenzurwa kuri ngubu n'ingabo z'igihugu cy'Uburusiya bari bahigaruriye. Nk'uko raporo ya Reuters bivuga, umuyobozi wa Rosatom yavuze izabaye ko ari igitero cyagabwe ku nyubako za kirimbuzi. Alexei Loshaksev yavuze ko Uburusiya bwakomeje kuburira ku bijyanye n'ibibazo bishobora kubangamira umutekano w'ikigo cya Zaporozhye. Uburusiya bwavuze ko iyo ndege itagira umudereva yaturitse nyuma yaho ihanukiye isesa ikora umwobo ku rukuta rw'inyubako y'igorofa ku buryo budasanzwe. Nkuko bivugwa na Moscow, igisasu nta system cyangije za kirimbuzi cyangwa se ibindi bikoresho bitanga amashanyarazi ahantu kuri Zaporozhye, gusa byateye ubwoba. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura ikoreshwa ry'ingufu za kirimbuzi ku isi yavuze ko ibyo byose biteye ubwoba, ko ibyo arimo gukora byemeze nko gukina n'umuriro. Ni Rafael Grossi waburiye ko ibitero byose ku kigo cya kirimbuzi bingi byari gukina n'umuriro waturitse abenshi ko akuriye kubihagarika. Kiev yirabihakana igakana ibyo bitero, bavuga yuko byagabwe. Igisirikare cya Ukraine cyanze icyo kirego kivuga ko ahubwo ari ubundi buryo bwo kwamamaza ibinyoma bwa Moscow. Kiev yavuze ko ingabo za Ukraine zitagabye igitero ku ishami rishinzwe ingufu za kirimbuzi ni 60 cyangwa se ikindi gice cy'uruganda rwa kirimbuzi cya Zaporozhye. Dore itangazo bashyize hanze ingabo za Ukraine icyo zavuze. Bagize bati: abasirikari ba Ukraine bakora bihuje n'amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi kandi bazi neza ingaruka z'ibikorwa byose byibasira inyubako za kirimbuzi. Bati: mu gihe cy'imirwano kireba nta mirwano ikomeye yabaye mu gihe cy'ibyabaye kandi nta ntwaro zakoreshejwe nk'uko bivuga ngo zibasire agace ka Zaporozhye. Ukraine irabihakana, nyamara Uburusiya
urimo gutegurwa cyane cyane yuko ngo ushobora gutangira gukora igikorwa gikomeye cyane cyo kwihimura kuri iki gihugu cya Ukraine, aho bagaye ibitero biremereye cyane kuri Ukraine, kuri Kiev akaba bayirimbura ku rwego rudasanzwe. Njye nawe reka tugereze amasaha ari imbere ibyo duhakiye, umeze kubana natwe muri buri cyiciro cy'amakuru yose tuba twaguteguriye. Uri umuntu mwiza, inshuti nziza, genda umugwa Kamanzi w'Uruwande, ubwe neza, amahoro.